اگر شما در روی خط ما بازیگران دوست نداشته‌تان را نیابید به عصبانیت شوی شتاب نکنید. اینها نفرانی هستند که نه تنها در فوتبال بد بازی نمودند بلکه برای ابراموویچ ارزش گرانی را به بار آوردند. چلسی در خریدکنی ها نهایت ماهر است، اما با این ششگانه چیزی کلاً مهم به دست نآمد. و کلی شما سلام دوستان عزیز، این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است که این نوبت از سوداکاری نابرابرانه چلسی میگوید. برای ابراموویچ شفچنکو آنقدر پسند بود که پیش از ترانسفرش از کسی مصلحت نپرسید و اخیراً چلسی برای وضع 44 میلیونی آن وقت گران حمله‌آوری را به دست آورد که به مربی لازم نشد. مورینیو دروگبا را انتخاب نمود و به جانب اوکراینی نظر هم نمی‌کرد. توجه او نسبت چیزهای خرد باور را کردنی بود، اما احتمالاً او را لازم بود که با بازیگران بیشتر حرف زند. به یاد می آورد شفچنکو مطابق شوی سنگین را به پرمیر لیگ انگلیا باز جراحت‌ها را مشکل تر نمودند. در لندن اندری نیکولایویچ 2 جراحی گذرانید و درد پشت او را زیاد غم میداد. جراحت‌ها سببگار اصلی آنی شدند که مسند کاری من در انگلیا آمد نکرد. خلاص که مخلصان شفچنکوی حقیقی را ندیدند. اظهار هندومی نمود شفچنکوی حقیقی. اندری اقرار آمد که از گزارشش به چلسی پشیمان نیست، اما چلسی به نظرم با چنین گفته‌ها راضی نیست. در خریداری شی و کبودها پولهای بزرگی مصرف نمودند و با آمار 9 گل و 8 پاس گل‌آور در 48 بازی 2 سال بعد به میلان تنها با عوض رحمت باز پس فرستادند. از نظر شما چرا ترانسفری اندری شفچنکو به چلسی این خیلی تاریک و طور به انجام رسید؟ تشکر زیاد برای سوالتان. مخصوصا اندری شفچنکو وقتی که همه بزرگی ها رو گویم بدون جام جهان با باشگاه میلان به دست آورد، شاید که این از یک نظر بدبختی چلسی هم گویم ما خطا نمیکنیم. خود اندری شفچنکو باشد بسیار یک راهی کمی غلط از جانب رومان ابراموویچ شد. وقتی که او رو دعوت کردن به باشگاه، خود ژوزه مورینیو این چیز رو نمیخواست. او بیشتر گیم باوری داشت با بازیگری جوان با دیدیه دروگبا و وقتی که اونها یک جا در باشگاه فعالیت میکردن، یعنی این 2 فوتبال باز دیدیه دروگبا و اندری شفچنکو، بیشتر کوشش میکرد ژوزه مورینیو یعنی مربی این باشگاه تا امکانات رو بسیارتر با دیدیه دروگبا جوان دهد و تا حتی در بعضی مقاله ها قید شده است که اندری شفچنکو حتی ناباوری نیز حاصل میکرد از قوه‌های خود و البته بعد از این باز زخم‌های زیادی اندری شفچенکو رو نیز زم کردن به морид است. Шевченко это был игрок, топ игроков в Милане. Он очень отлично там играл, получил золотой мяч, был любимчиком клуба Милана. И так получилось, что он перешел в Челси. Тут есть свои события, что он, естественно, дружил с семейно Абрамовичем, и ему было очень выгодно, что его дети учились в англоязычных школах. سال 2003 ابراموویچ به خاطر صاحب شوی به این حمله‌آور پراستعداد 19 میلیون یورو خرج نمود. کیفیت خاصه داشت. زمانی که موتو 4 گل در 3 بازی نخست وارد دروازه ها نمود، اما سپس در 22 بازی تنها 2 گل زد و با همین موتوی جنجالی راهی تماما دیگری را انتخاب کرد. ادریان از زنش جدا شد، از برای فرزند سود بازی نمود و کل هندوش را با مشروبات اسپریتی آب می نمود. علاوه بر این در شب نشینای پربانوان و استعمال موادهای مخدر هم اشتراک فعالانه داشت. مرا همیشه به شب نشینی ها دعوت می کردند، در همه جا چون شاه پیشواز می گرفتند. من از جدایی با پسرم عذاب داشتم و با مقصد از بین بردن دپرسیا کلی دعوت ها را قبول میکردم. نقل می نمود موتو. در خصوص کل این کاری فوتبال باز باشد، دوگانه‌اش لاورا اندرسن به همگان افشا نمود و در یک نواری ویدیویی گفت که در ردیف استعمال داروهای منع شده برای فوتبال بازان، موتو همچنین عاشق موادهای مخدر هم شده است. چلسی از چنین حال ناراحت شد و زمانی که ادریان و تمرین‌های سحری نآمد، مورینیو او را به سنجش دوپینگی روانه نمود. کلی گناه‌ها روشن شدند. موتو از کردارش اقرار شد ولی کسی هم او را نبخشید. چلسی شرطنامه را بیکار کرد و سود موتو را مجبور به آن کرد که ادریان باید 17 میلیون یورو به باشگاه پرداخت نماید. ادریان شماره زیادی شکایتنامه‌ها نوشت، اما در یگان سود هم پیروز نشد و تا حال جرایم پولی را نپرداخته است. در ردیف از دست دادن اعتباری خاصه، چلسی همچنین پول‌های این ترانسفر را از دست داد و از آغاز سردرخش موتو در پرمیر لیگ انگلیا تنها 1 گل در 13 بازی ماند و خلاص. В мае он тоже перешел в интересах Челси.
начал играть, получил травму. Ну, еще есть истории, где там пишут, что он связался с какими-то другими каналами, то есть внеспортивное поведение. И из-за этого он стал чуть-чуть слабо играть. Адриан Муту дар муқоиса бо дигар футболбозон бисёр як ҳаёти аҷиб доштааст. Ҳаёти аҷиби иҷтимоӣ гӯем ҳам хато намекунем. Яъне ин дар истилоҳи русӣ рани пик мегӯянд. Яъне вақте футболбоз яку як боро омада, яъне аввал дар дигар ҷом, дар дигар лига бисёр фаъолияти хуб дошт. Ӯ яъне ҳис намуд ки тамом дунё забт шуд. Албатта дунёи футбол. Аммо ин як ғалати калони ӯ буд. Ӯ ба ҳаёти шабона оғоз кард. Дӯстҳои нодуруст, нодуруст сарф кардани вақт, ҳама ин ба ӯ боиси зарар овардан дар футбол гашт. эҳтимолан ки айни ҳол 45 голу 35 паси головар дар масири 3 мавсим омори он қадар бад нест. аммо бовар кунед кулли чиз хеле бад буд. дар ливерпул торрес чун халки бадҳайбате буд, вале дар челси ба ҷисми хурдакаке табдил ёфт. дар мавсими нахусти хеш дар сафи кабудҳо торрес 903 дақиқа бидуни гол монда буд ва дар мавсими дуввумӣ қариб 5 моҳ гол назада буд. ва албатта ки он иштибоҳе ба дарвозаи холиро дар бозӣ бар муқобили МЮ ҳамагон дар хотир доранд. пас аз ҷарроҳӣ бадан 100% манфиатбахш шуда наметавонад. торрес бошад чанд ҷароҳати ҷиддие дошт ва маҳз ҳамин ҷароҳатҳо баҳри бозии дуруст садди роҳаш шуданд. дар бошгоҳ дар бораи ин медонистанд, вале барқароршавиҳо ба таъхир меафтид. дар ливерпул ӯ тезлавтарин буд, аммо дар челси ба зур ро мегашт, гуфтааст собиқ директори ситоди тиббии ливерпул Питер Брункер. торрес вориди ҳалқаи нобарорӣ буд ва набуди голҳо испаниро рӯҳан дучори шикаст менамуд. торрес дорои мушкили равонӣ аст ва танҳо ӯ метавонад онҳоро аз байн барад. ӯ набояд дар хусуси оне фикр кунад ки бо кадом арзиш ба бошгоҳ омадааст. вақте ӯ тӯбро қабул мекунад, фикрҳои зиёде бар сараш чарх мезананд, андешаронӣ мекард Роберто Ди Матео. мухлисон нисбаташ баҳри трансфери шубҳанок ҳамла мекарданду журналистҳо аз барои бозии бенамуд. андугинтар пас аз оне шуд ки торрес даҳон кушоду талоши фаҳмонидани чунин вазъ гардид. баҳри вафодорӣ ба ливерпул ман челсиро интихоб намудам, ҳарчанд ки метавонистам ба манчестер юнайтед ва ё сити гузар намоям. бо кадом мақсаде иқрор омад эл Ниньо. пас аз чунин дарди дил рехтани тӯҳмату бутон сари испанӣ шадидтар шуд ва The Telegraph ҳатто ӯро вориди трансферҳои бадтарини таърихи премер-лигаи Англия намуд. 59 миллиони Роман Аркадьевич номаълум куҷо шуданд. ва инам Фернандо Торрес аст ки ҳатто бо мунтахаби Испания ҳам кулли дастовардҳои бузургро соҳиб шуд, вале дар челси ин нафар ҳам муваффақ нашуд. инҷо мушкил дар нӯҳгонаи сершуда барои худи бошгоҳи челси аст ё ки Фернандо Торрес худ бошгоҳи нодуруст интихоб кард? қиссаи Фернандо Торрес ба фикрам аз қиссаи Адриан Муту низ аҷибтар аст, танҳо барои он ки ливерпул хуб фаъолият мекард ва дар тамоми Англия ягон гӯем хати дифоъ набуд ки аз худи Фернандо Торрес шикаст нахӯрда бошад. ва ҳамин тавр мо гуфтанӣ ҳастем ки яъне ин нодуруст интихоб кардани бошгоҳ нест, ин худ ҳамон 1 сол шояд 2 сол як мавриди муайяне буд ки Фернандо Торрес ҳамчун яъне футболбоз, яъне индивидуалӣ, яъне шахсан худ он қадар хуб фаъолият намекард. аммо новобаста аз ин ба гӯем комёбии даставии ӯ таъсир намерасонд. То, что он перешел к нам, еще у него были даже старые травмы в Ливерпуле, когда он играл, но он тогда не так уж в это время это показывал, но как перейдя в Челси, у него это как бы осознанно было видно. Монако дар лигаи қаҳрамонҳои 16-17 садо баланд карда буд ва голи Бакайоко Ман Ситиро аз мусобиқот берун кард. барои чунин корномаҳо Челси 40 миллион евро масраф кард ва албатта ки сӯхт. темуе ба зур дар майдон қадам мезаду вориди рақобатҳо намешуд ва умуман намефаҳмид ки чӣ чизе рух додааст. ӯ тавре бад бозӣ менамуд ки ҳатто Лемпарди оромтабиат ҳам ба сухан даромад. мухлисон дилхоҳ бозигаро дар ҳолати мушкил тарафдорӣ мекунанд, вале дастгирӣ намудани Бакайоко маъние надорад. ӯ камсуръату бевиқор аст. ӯ бояд бедор шаваду худро вориди бозӣ намояд. дар даврои нахуст бояд ки аз чунин кор гузашт намуд, аммо айни ҳол моҳи январ аст ва дар бозии Бакайоко чизе тағйир наёфт, гуфта буд Лемпс соли 2018 вақте ки ҳанӯз Челсиро тамрин намедод. кабудо ин нафарро ба Милан фиристоданд ва маҳз ҳамин даврон ба бозиаш каме беҳбуд бахшид.
мондан дар Милан орзуи ман аст. моҳи июн бошад. агенташ изҳор дошт ки мақсади футболбоз бозгашт ба Челси аст. муносибати мо бо Гатузо олӣ аст ва мо якдигарро бо нимчашмакӣ мефаҳмем. иқрор омада буд нимҳимоягар дар зимистон. моҳи май бошад Темуи аз курсиҳои эҳтиётӣ ба майдон воридшавиро рад намуда бо мураббӣ муносибаташро торик намуд. хулас ки Бакайоко худро бозингари олидараҷа ҳисобида нобарорӣ дар Челсию Миланро рад мекунад. касоне ки чунин мегӯянд одатан бозиамро надидаанд. дар Челси ман 43 маротиб ба майдон баромадам, 25 дидор дар ҳайати асосӣ будам ва ҳатто дар вақти ҷароҳат низ ман боварӣ нисбати худро эҳсос менамудам. ифтихор мекунад футболбоз. дар ҳоле ки Монако ба таври иҷора Бакайокоро бозпас гирифт, Челси то ҳол ба умед аст ки ақаллан ягон тангаи аз масрафиётҳояшро ҷуброн кунад. айни ҳол бошад ин нафар ба таври иҷора дар сафи Наполи аст. ба фикрам хатти дифои Челси чӣ тавре ки мушкилӣ дошт, мушкилӣ дорад ва насиб бошад фаъолияти Челси идома диҳад, боз мушкилӣ пайдо мекунад. ин дар хариди Темуи Бакайоко низ чунин чиз роҳ дод. як мавсим беҳтаринро нишон дод дар Монако. ҳама аз ӯ розӣ буданд. то ҳатто як хатти дифоe буд ки ҳатто ба хатти ҳуҷум низ кӯмак мекард. як мавсим омада дар Челси нишон дод ва дар он ҷо то ҳатто ҳамон ҷое ки худ фаъолият мекард дар хатти дифоъ буд, онро аз даст дод. антонио Конте Закӣ фаҳмид ки барои Лестер қаҳрамон шудан бояд ки чун Лестер андеша намуд ва ҳамин тариқ ҷуфти Ниголо Канте ва рафиқаш Дени Дринквотерро харидорӣ намуд. агар фаронсавӣ танҳо бо меҳнат одат кардааст, нафари англисӣ танҳо бо сафедкунӣ машғул буду дар марказҳои дилхушӣ вақт мегузаронд. бар ивази об нӯшокии спиртии Гиннесро фармоиш медод. Дени дар системаи Конте нафаре ки ба ӯ бовар дошт худро ёфта натавонисту вақти сари бошад тамоман сару калобаашро гум кард. Маурисио Сидқан гуфта буд ки Дринквотер барояш лозим нест ва пешниҳод кард ки Дени бояд аз даста равад, вале Дринквотер ҷавоби рад дод. ӯ барои он бозӣ намекунад ки дар услуби ман мутобиқ нест. ӯ инро медонад, чаро ки ҳанӯз дар моҳи август барояш гуфта будам. Дени мехост ки дар Челси бимонад. чаро? ман намедонам, изҳор менамуд Саре ва посухам оддӣ баромад. Челси барои Дринквотер 6 миллион солона мепардохт. маҳз барои ин маош Дринквотер дар дилхо курсӣ нишастан розӣ буд ва ҳатто дар курсиҳои эҳтиётӣ. вале ба ҷои оне ки хомӯшона тамрин намоӣ, Дени ба қаҳри машруботҳои спиртӣ ғутавар шуд. нахост зиёда аз 3 литр оби ҷав хӯрду бо мошинаш садама кард ва ҳуҷҷати ронандагиашро аз даст дод. сипас дар давоми як шаб вориди 3 ошӯб гардид. ҷанҷолеро бо усули зидан барпо кард ё худ дар ҳамон маркази дилхушӣ нафареро саракӣ зарба зад. бо дӯстдухтари футболбози мунтахаби ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ Госинтеле муносибати нодуруст намуд ва ахиран аз ҷониби 7 нафар сахт шата хӯрд, эҳтимолан аз ҷониби рафиқони Нителе. онҳо медонистанд ки истораи премер-лигаи Англия аст ва дод мезаданд пойҳояшро шиканед. кулли ҷо пури хун буд. ҳикоя кардааст шоҳиди ин ҳодиса. дар оғози мавсим Челси нафари асабиро ба Бьорнли фиристод, вале зимистон бо суханҳои раҳмат дар кор нест позпас гирифт. баъдан Дринквотер ба Астон Вилла раҳсипор шуд ва бо барпои як ҷанҷоли бо ҳамдастааш вақти тамринҳо дар тими Бирмингем ниам ба маснади варзишиаш нуқта гузошт. кулли ин саргузаштаро Челси сарпарстӣ мекарду ҳамагӣ бар ивази 38 миллион евро амалӣ карда буд. Это, естественно, было интересом Челси, чтобы связать Канте с Дринквотером. Как бы наши купили Дринквотера, чтобы его связать с Канте. Но этот переход обошелся дороже, чем сам Канте. Но как бы все понимаете, что Канте перешел к нам из Лестера, очень хороший игрок, как бы мы его называем пылесосом даже иногда между собой. И вот чтобы его усилить, клуб на следующий сезон же покупал Дринквотера. Но, увы, он себя не так уж проявил, тоже как-то растерялся, не получился сыграть. Но я думаю, причина в том, что он как бы не нашел себя на поле, когда играет за Челси. Кепа Арисабалага гаронерзиштарин дарвозабони дунёӣ Кепа Арисабалага ки моҳи августи соли 2018 бар ивази 80 миллион евро ба Челси омад, як трансфери рекордгузори дигаре дар олами футбол гардид. пас аз рафтани Куртуа ба Мадрид ва рад шудани пешниҳоди ашрофзодаҳо аз ҷониби Ян Облак, Челсиро дигар илоҷӣ намонд чун харидории дарвозабони баскӣ бар ивази арзиши рекордӣ. аммо бо мурури замон иштибоҳҳои пайвастаи Кепа
وضع نزد دروازه‌های چلسی را تا جای تلخ و تاریک نمود که پولداران چلسی با شتاب به بازار برآمدند و در یک مدت کوتاه بر عوض 22 میلیون یورو دروازه‌بان رنی فرانسوی ادوارد مندی را چون کفیل با اعتماد خط دروازه آوردند. نفری که کیپ 80 میلیونه را در منبرهای و کرسی‌های به مخلص نزدیک نمود. این فوتبالباز نونیم یعنی مربی که داشت اگر خطا نکنم با پتر چخ همکاری میکردند و بعدا خود همون پتر چخ رو نیز از باشگاه رن آورده بودن از فرانسه. علاوه بر این خودی همون نرخگذاری 80 میلیون این هم از جانب باشگاه چلسی بود. وقتی که باشگاه چلسی یگان فوتبالباز رو به دست آوردنی است آماده است تو چقدر نرخی که درخواست میکنن اون رو گیرن. یعنی مقصد اساسی مبلغ не балки همون به دست آوردن همون футболбоз است. Такая Париса Балага, понимаете, что он у нас был очень самым дорогим вратарем, даже в мире, если так считать, по трансферу. Естественно, Челси купил его. Почему? Потому что в то время Чех уже как бы ушел, перешел в другой клуб, а второй вратарь как бы не так уж возрастом имел опыта сыграть. И в Челси было срочно принять меры, чтобы покупать вратаря. И вот так получилось, что задорого купили вратаря молодого с большой надеждой. Но, увы, вначале он хорошо себя показывал, но, увы, потом дальше уже во время игры там начал пропускать, в основном дальние удары. Близко-то, ну, иногда-то он удерживал, но дальний удар он часто начал пропускать. И вот в этом году уже Фрэнка Лэмпарда лопнули терпение, и вот он решил уже купить Менди. و کل این مطلب بود فراگیر ناموفق‌ترین گزارش‌های انجام داده اشرافزادگان پایتخت بریتانیای بزرگ. فرجامی برنامه ترانسفری ما بود. خیر، تنصیحات بمانید.